mina ngisebenzisa imithi yakudala sotobe yokucupha khona nje umuthi lo wakwaduma ukuthi mawulala nomuntu uyihudele mina ngisawuphethe lo muthi. Serious? Yes, immediately wena let's say ucupha umuntu wakho ukuthi melala nomunye umuntu ayihudele same time ngesikhathi ephezulu kwalo alele naye uvele kucukuzela isisu manje bese adedele khona lapha embedeni. So vele ke lapho ke sekuyidliza lapho ngeke uphinde ubhekane nalowo muntu. Umkakela ngoba phela into ecukuza same time usaphi kwakhe sisu sithi manje so komunye siyakwazi ukujika siwenza ukuthi uphalaze isikhathi usaphi kwakhe bese uyamphalazela ebusweni. So nakhona kuba into evela same time so lapho masenza lo ukuthi uphalaze sisebenzisa umphalazo wesidako. Sithatha lo mphalazo umuntu okade edakiwe lo mphalazo awubambe isoto umuntu odakiwe noma ngathi uyawubamba uphuma ngisho phakathi kwezandla so sithatha lo mphalazo lo bese sikumixele lo muthi ngendlela yethu mawe esephe kwakhe nje lo muntu uyadedela